mu mujyi wa Goma habonetse ikintu kidasanzwe aho ba bantu bose ba FARDC bari babeshye ko bashyikirije intwaro MONUSCO baciye inyuma MONUSCO inyuma ibasubiza za ntwari kibara kuzibasubiza bazikoresha baza gutera M23 kuko M23 basa nabayirashe mu bitugu niko navuga M23 mwe gutuma bagaragaza ko mudashoboye kurinda umujyi wapi nimwe mugaragaze ko ubwanyu mushoboye kuba Keita yasuye umujyi ugenzurwa na M23 ntabwo ari izindi mpuwe zo kuvuga ngo baje kushakisha ngo kubabwira ngo aho mwafashe muhagumane cyangwa n'ibindi byose ahubwo bantu mu byumba bagiyeyo kugira ngo barebe uburyo bashaka uburyo bwo kucyura ingabo za MONUSCO ziri mu bice bigenzurwa na M23 kuko niba bari kuvuga ngo twongere igihe babyere mutubare twongere igihe abasirikare baguma hangaha ndetse ngo tunakomeze kurinda abaturage M23 ni murinda abaturage. Ndabasuje inshuti mwese mukunda ibiganiro bya The Point Africa no mwanya w'ikiganiro tugiye kugaruka ku rugendo rwa Bintou Keita mu mujyi wa Goma cyangwa se mu mujyi ugenzurwa na M23. Uyu mudamu niwe ukuriye ubutumwa bwawo ni muri Republika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu burengerazuba bw'iki gihugu mu burasirazuba bw'iki gihugu cyangwa se mu miji cyangwa se ahantu hose aba bantu bo muri MONUSCO baherereye. Hari kamanze mbabwira bari bagize itsinda ry'abantu bari muri M23 cyangwa se abagize umutwe wa M23 bari muri bino biganiro ni hari harimo uwo bita Kone Nanga Yobelio uyu ni coordinateur wa AFC M23 hakaza Bertrand Bisimwa uyu ni coordinateur adjoint en charge des questions politiques et diplomatiques et juridiques Freddy Kaniki coordinateur adjoint en charge de l'économie, finance, mobilisation et développement, uyu Kaniki. Hakaza uwo bita Delio Kimbulugu, secrétaire permanent. Lawrence Kanyuka, chef de département de la communication. Jean-Pierre Alumba, directeur de cabinet. Corneille Imani Inzenze, chef de la sécurité. Colonel Samuel Sabimana, chargé de la relation civilo-militaire. Maître Doudou Tikayeli, conseiller. Madame Chantal Morekatete, conseillère. Madame Mukadisi Helene, bourgmestre de la commune de Goma. Hakaza Capitaine Jackson Byiringiro, assistant 1E muri ka d'état-major. Naba ngabo bari mu mutu cyangwa se bari bagize ihuriro rya AFC M23 bari bagiye kubonana cyangwa se kuganira na Bintou Keita. Ibiganiro byabo byabereye by'umwihariko muri hoteli Serena Hotel Igoma. Nabitsa ko Serena Hotel ari hoteli iri mu bice bitandukanye by'umwihariko. Kuri ubu rero ibi biganiro byagombaga cyangwa se biri guhuza aba bantu bigamije iki abantu babonye Bintou Keita agize atya yinyabya Igoma baravuga bati wenda hari ikintu kidasanzwe gishobora kuba kibaye bati wasanga hari ibyo yasabwe kujya gushyira mu bikorwa cyangwa se hari ibyo yasabwe kujya gukora by'umwihariko abantu bamwe bati M23 yabera noneho ishobora kuba igize itya ikaba ibonye uruhande rukomeye ku rwego mpuzamahanga rurimo na MONUSCO kuko buriya MONUSCO ni umutwe ushinzwe kugarura amahoro w'ubumwe cyangwa se ya UN. By'umwihariko rero iyi MONUSCO nibwo butumwa buri hari kuko buriya butumwa bwa MONUSCO nubwo bwitwa MONUSCO hari n'ubundi bwitwa hari bari abantu bose baba muri Darfur abandi baba muri Centrafrique n'ahandi hatandukanye. Aba bose koko baba bahembwa na ONU bafite ubutumwa nyine bigenda babuhereza bitewe n'igihugu barimo. Ubwo hari muri Kongo bwitwa MONUSCO. Noneho bari mu butumwa bwa MONUSCO hari ikibazo mwabonye cyabayeho ubushize ubwo M23 yafataga imijyi igenzurwa by'umwihariko imijyi ikomeye hari muri Kongo. Hari imijyi imwe n'imwe iyi MONUSCO yari ifitemo abasirikare. Ahantu hose MONUSCO yari ifite abasirikare birumvikana ko ntago bari guhita
bevakiwa ngo bavemo hatabanje protocole runaka. By'umwihariko abantu bo muri MONUSCO bari mu bice bitandukanye birimo n'ibyafashwe na M23, hakeneye kumenya bazahava gute, hakeneye gutekerezwa abantu bazava gute. Ariko tugarutse ku cyuva kuko murabizi neza ko hari maraporo akunda gusohoka agaragaza ko M23 yica abaturage ndetse by'umwihariko ihungabanya uburenganzira bwa rubanda. Birumvikana rero ko aba bantu bo muri MONUSCO bakeneye kugirana ibiganiro na M23 nkuko abantu mwarebonye Sadek kugira ngo yemererwe kuva muri Goma no mu bice bindi byose yari irimo, byabaye ngombwa ko iganira na M23 bahana uburyo bagomba kuva mu bice M23 ikontorora. Hari n'ibigo rero bya MONUSCO biri muri biriya bice, kandi ibyo bigo bya MONUSCO biri muri ibyo bice byose abantu mwarebonye ko igihe M23 cyangwa se umujyi wa Goma yendaga gufatwa, MONUSCO yagize icyaha ifata ingabo babwira kuko M23 yatanze amasaha 24 kugira ngo babe bamaze kuva mu mujyi wa Goma abasirikare ba leta. Byabaye ngombwa ko noneho benshi bishyikiriza cyangwa se bashyikiriza intwaro, byabaye ngombwa ko bashyikiriza intwaro MONUSCO, ikigo cya MONUSCO. Noneho ariko biza no kumenyekana ko MONUSCO yakoze amanyanga yo kongera kandi gusubiza za ntwaro abantu bo muri FARDC, ku buryo M23 yinjiye mu mujyi wa Goma izi ko nta ntwaro ziri mu mujyi, zose zamaze gushyikirizwa MONUSCO. M23 kimaze kwinjira mu mujyi wa Goma, habonetse ikintu kidasanzwe, aho ba bantu bose ba FARDC bari babeshye ko bashyikirije intwaro MONUSCO, baciye inyuma MONUSCO ikinyuma ibasubiza za ntwaro. Kibara kuzibasubiza bazikoresha baza gutera M23, kuko M23 basa n'abayirashe mu bitugu niko navuga, bituma urugamba rusa naho rukomera muri biriya bice ndetse hanapfa abantu benshi. Kugeza uyu munsi wa none M23 nubwo ivuga ko hapfuye abagera hafi kuri 100, ariko leta yivuga ko hapfuye abagera ku 3,000 aribo bishwe muri iriya ntambara. Noneho MONUSCO birumvikana ko yari gifitanye ikintu nakwita nk'amasinde hagati yayo na leta na M23. Gutatura ya masinde birasaba ko umuyobozi nyine wa MONUSCO ari buri bwizire hariya muri biriya bice nyine bigenzurwa na M23. Nayo mpamvu Keita yagiye hariya, ariko Bintou Keita ari hariya ku mpamvu zisobanutse. Avuga ko bagiye kuganira kugira ngo kansome ibyanditswe. Représentante spéciale de secrétaire général de l'ONU et chef de la MONUSCO a commencé une réunion avec les représentants de AFC M23 afin d'échanger sur la mise en œuvre des mandats de la mission, notamment la protection des civils. Bagiye kuganira uburyo manda yabo bafite hari by'umwihariko mu mijyi igenzurwa na M23 yakomeza cyangwa se bahaguma, aho kugira ngo birukanwe nkuko Sadek yahavuye. Birumvikana ko ahantu by'umwihariko iyo umutwe wafashe igice runaka bagomba gukwevakiwa, abatahakenewe bose bakagenda. Barimo n'aba ngaba bo muri MONUSCO ntabwo bari bakenewe bara mu mice byose bigenzurwa na M23. M23 rero bagiye kuyinegotiatinga, kuyiganiriza, bibwa ati ese nta buryo mwareka mwatubabariye babyeyi aba bantu bacu bakaguma ahangaha ko twe turi kurinda abaturage. Kuko yabanje no kuzenguruka mu baturage arababwira ngo amarira yanyu turayumva, ibibazo mufite byose turabizi, nyamuneka nimwihangane. Ariko byumvikana ko rero iki kintu cyo kuvuga ngo M23 nge nayigira inama ku ruhande nubwo mbizi neza ko inama ashaka kutayumva. Yagiye uyu mugore kamanze mvuge kuri bya nani yagiye kuganira n'abaturage cyangwa se abaturage bo muri biriya bice birimo Goma, byo muri Goma. Agira cyarababwira ati yemwe mwabaturage mwe, reka mbabwire nyamuneka nimwihangane, reka twumve ijwi ryiwe gatoya, nimba ryemera gukinika. Bintou Keita agenda asuhuza abantu bo muri MONUSCO bafatiwemo hariya muri Rambo cyangwa se bakiri kubarizwa mu mujyi ugenzurwa na M23. Ariko noneho hakaniyongeraho no kuba by'umwihariko bamwe
harimo n'abaturage ariko bavuga ati amarange turayumva turabizi ikibazo murimo ni mwihangane. Ibibazo abantu bo muri Goma ubundi bafite bishingiye kuki? Ntabwo bishingiye ku mutekano, ntabwo bishingiye wenda n'urugero ku kubona ibiryo, ahubwo bishingiye kuvuga kuko nta mafaranga bafite. Amafaranga murabizi neza ko ari yagura ibiryo no gura n'ibindi, nicyo kibazo cyo nyine bari ahantu bafite, kubera ko umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu amabanki yarafunzwe. Amabanki afunzwe bivuye ngo nta mafaranga abaturage babasha gukoraho cyangwa se kubona. Amafaranga yose yagakwiye kubageraho uyu munsi wa none Kinshasa yayafungiye bitewe nuko amabanki yose abagomba kugira amadepo y'amafaranga muri Banque Nationale. Banque Nationale rero niba itayemera gukora mu mijyi yafashwe na M23 kugeza uyu munsi wa none abaturage nta mafaranga bafite. None cya kabiri ni abaturage bamaze igihe bavuye mu ntambara, nta gihe kindi kirarangira, babonye abantu bari 3,000 babapfira mu maso, baba abasirikare cyangwa se abasivile nkuko binavugwa, nubwo M23 ivuga ko abapfuye ari abo ku ruhande rwabo ndetse nabo ku ruhande rwa FARDC nabo bafatanyaga bose. Ariko abaturage babonye imirambo, babonye abantu babapfira mu maso, aba baturage rero bagomba guhumurizwa. Niyo mpamvu natekereza ko uyu mugore ariyo mpamvu yakoresha amagambo yo kubabwira ngo nimwihangane, ikibazo cyanyu turakizi n'ibindi byose. Tunagaruke kuvuga ngo se M23 muremera MONUSCO igume mu bice mufite? Nge nabagira inama yo kutemera MONUSCO kuguma mu bice mufite, kuko MONUSCO nijya kuguma mu bice mufite, MONUSCO niguma mu bice mufite, n'ubundi ntumutekereze ko muzamufite amahoro, muzamufite urumva overwatch cyangwa se umuntu ugenzura ibyo mukora byose. Kuko bura MONUSCO mwarabibonye imyaka yose ari ikaba kafi 20 n'ingaye mu mujyi muri Kongo, ntabwo yigeze igarura y'amahoro. Abaturage bakomeze kwicwa, abaturage bakomeje guhunga kugeza uyu munsi wa none, yewe kugeza no ku ntambara tumye hafatwa umujyi wa Goma, umujyi wa Bukavu, MONUSCO yari ihari, nta kintu kimwe yigeze ikora. Bivuge rero ngo aba bantu mwe kubemerera bagoma mu mujyi mugenzura, nubwo bari kuza kuganira ngo barebe uburyo bakongera uburyo bwo kuhaguma no kuhaba bitewe nuko sinzi niba batarategura logistique yo kubacyura, sinzi niba batarategura uburyo bwo kuhava, ariko uko byagenda kose hakenewe ko abantu bo muri MONUSCO bava mu mijyi igenzurwa na M23 bakava mu mujyi ugenzurwa na M23, aho M23 yafashe mu gihe cyose taramenya icyerekezo niba bazahabagumana niba batazanahagumana, ariko nibura abo bantu bo muri MONUSCO nibahave nimara kuhava bitume nibura M23 ikora yisanzuye, ndetse nategure na projet zayo na projet politique n'izindi zitandukanye. Birumvikana aha rero ni naho biba binakomereye rero nyirizina iyo kuko murabizi ibi bihugu bikuru nibyo bigenzura ibintu byose. Ni inama yabereye muri sale, harimwe abantu benshi nko twabivuze, ariko no ku ruhande rwa MONUSCO hari abari baje. Ndabona Bintou Keita ari kumwe n'abantu 1 2 3 4 5 ari kumwe n'abantu 5 be ku ruhande rwe bo kugira ngo baganire ku kibazo cyo kuvuga ngo se mwatubabariye no gusaba imbabazi, mwatubabariye babyeyi. Abantu bo muri MONUSCO bakaba bagumye muri uyu mujyi, ntabwo harategurwa uburyo bwo kuhabavana, ntiharategurwa channel yose bizanyuzwamo, nta nubwo twize twumva hari inama nimwe yigeze ikorwa yo kuganira uburyo abantu bose bo muri MONUSCO bafatiwe mu mujyi wa Goma cyangwa se bari mu bice M23 igenzura bashobora kuhava. Kuko birumvikana aba muri SADC nibo bari bavuyemo, kuko SADC yarwanye na M23 barwana gutya, kuko ariko buri MONUSCO yo ntabwo ntekereza ko habonetse urugamba rumeze nk'urwabayeho, kuko n'abapfuye bo kuri MONUSCO bashobora kuba ari bake ugereranyije nabo kuri SADC, kuko SADC ni barapfusha abantu bagera kuri 14 baba bari mu rugamba rero baba bari mu rugamba. Nahangaha navuga ngo rero kuba Keita yasuye umujyi ugenzurwa na M23 ntabwo ari izindi mpuwe zo kuvuga ngo baje kushakisha ngo kubabwira ngo aho mwafashe muhagumane cyangwa n'ibindi byose, ahubwo bantu mu byumba bagiye yo kugira ngo barebe uburyo bashaka uburyo bwo kucyura ingabo za MONUSCO ziri mu bice bigenzurwa na M23. Kuko niba bari kuvuga ngo twongere igihe, babyeyi mutubare twongere igihe abasirikare baguma hangaha, ndetse ngo tunakomeze kurinda abaturage. Abaturage M23 ni murinda abaturage, nicyo mwafatiye iyo miji. M23 mwe gutuma bagaragaza ko mudashoboye kurinda umujyi, wapi ni mwe mugaragaze ko ubwanyu mushoboye, muzabona ibihugu byinshi biri stable. Fata u Rwanda, ntabwo hari ingabo za MONUSCO, wapi uyo nta butumwa
nta butumwa bwo kugarura amahoro buhari ku buryo bavanga umutekano u Rwanda rufite rubukesha abo bantu bo muri MONUSCO cyangwa se bo muri ONU. Ntabwo namwe ni mubaka icyo kintu mubanze mukore ikintu nakwita nko gukora security yanyu, mukore projet politique zanyu, mukore ibintu bya byose mu byubakene ku buryo ukeneye kuza kubasaba service cyangwa se ubakeneye aza ari uko abakeneye kandi namwe mubona aricyo mwamwungukiraho. Nkuko Bintou Keita yaje kubasaba ngo muduhereze munyamuneka igihe kugira ngo bano bantu baguma hanga mwebwe n'umuheze durée mandat d'arrêt babe bavuye mu bice bafite byose cyangwa se mwamaze kwigarurira. Nibwo buryo bwonyine mushobora kuvuga muti turatekanye, kuko ayo maraporo akorwa aho arabashinja kuba mwica abaturage mu bice mwafashe ntabwo mwamenye bayakora. Mushobora no gusanga ari abo muri MONUSCO cyangwa se n'abandi bose bakorana nabo bya hafi bashobora kuba banakora amaraporo cyangwa se bakanaba banatanga. Aha rero nasaba MONUSCO, nasaba M23 kutemerera abantu bo muri MONUSCO cyangwa se izi ngabo za MONUSCO kuguma mu bice M23 igenzura. Inaha nasoreza ikiganiro cyacu ngira ngo mbategurire ikindi, nshaka gutegura ikindi kuri Iran, kuko Iran biragaragara ko byakomeje kugorana hagati yayo na Israel. Ndaje tubiganireho mu kanya, mugire ibihe byiza, Imana ibahaye amahoro n'amafaranga. Ciao ciao.